Nasa perjalanan tadi waga salas ni roha sesuai doho rencana di beretku dihita sa luhut na di besar dohita sisada las ni roha do beliau atau asatun tulus dalatang saha cita-cita ni beliau naik do bujo satu hakta marhidi tangiya jadi rap perlas ni roha hita jadi asata mulai martangiyang tabauduk marohata martanya kita. Maulati do puji-puji sama Tuhan kusopohro nami dua pamu. Kalau bolong do asini roham do Tuhan kami marlas ni roha. Tuhan takas do toho nani buat kami apalagi di jihad. Siapa do Tuhan las ni rohai tubuh kami di dalam di pergulun nami. Dalam di jihad Tuhan marlas ni roha rohami mangihuton pangiduan ni bere nami na marulang tahun Tuhan 37 tahun basa-basa amdoy di bere nami atong kolakoro hasahatan ni bere nami kolakoro hasahatan nami saluhu na atong lema umur nagajang di bere nami lena karoha pemikiran na gando akalas ni roha berbisuhoy may mga Tuhan bisu na siya koy asa dipakai manay di ngoluna tau mamuji do pasangapong warmo na badiyay las nang di perjalanan nami petuham makalason las ni rohani bere nami merhiti las ni rohana sekoi patulus ma lakanami padau masa kami akan asa parmaran atatong Tuhan las ni rohana sekoi ko pakai kami tong di ngulu nami doho memuji pasangapong warmo na badiyay walau tungadong Tuhan tiap kahahurangan nami di bakatan nami di perjalanan nami apalagi pikion mangido kami jumolo selesai tiap kapangalason nami asa tamahami dia dopamu tamahami tong-tong bang itu na perlu dingulu nami dua dopamu jela tamahami hasahakan ni paso-pasunmu ima Tuhan titik joko sobaro nami tuho tangi homahami dulu ima ele-ele dopang idon nami pasatami may dua dopamu bagi tehi nak mujudan Yesus Kristus no kumoko kami melatih mahu wasaro nami Tuhan amin. Happy birthday.